Kufujwo kwa dudu ya maminista ni kwehereiria Kenya mwa maminista aria maroikaine na gwithunurira muingi wa bururi undu uria ni umwe wa maundu maria macungirire muingi wa bururi na makiria mbeu njithi guthingiriria mogaruruku matabanio thirikari-ini. A few commitments that I've already. Wa mbere ni uria urari minister wa utungata wa muingi Moses Kuria uria kaigi uraririkanagia muingi wa bururi Federa Tigacibũ makiria magongona-ini maria ateti matararekagwo marie muno. Uratwikire mundu munene riu ndikagirio kanua midina ndi mundu na Federa Tigacibũ my friend. Sasa ukishinda kutoka asubuhi mpaka jioni, bei ya mafuta imeongezeka, si uchipe kisima yako. Kuria rakoretwo muhari-ini wa mbere gukirira munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua nenda-ini cia ukinyaniria na micemanio-ini ya muingi akimwitaga muthamaki wa mathira thutha wake kwendekithia mutaratara mweru wa ugai wa kigina kia muingi wa one man one vote one shilling. Kayo na hindi ndethaga kura tura riria muno wa kairi gucire mwahete kura ni ciari kindu 70 nginya ite uguo na riria muoyo naga ndikihijite aria ikagio naga heho igwaga ati andu guku maigire mathure mundu etagwo Jagu ati niwe wa hahao ake mwathani niwe u umuthi Jagu no makadanio ragaga na ni ndi na Federa tondu ngai etagwo ki etagwo ngai. Ungi ni minister wa urimi Mithika Linturi makiria thutha wa arimi kuheo bataraitha itakinyaniire ikiro rungu rwa mutaratara wa bataraitha ya raithi iria iraheanwo ni thirikari na thutha wa guthingiririo makiria ni muingi wa bururi akiuga arimi maraheagwo dawa ya guthondeka tiri. It's not the fertilizer per se. I'm told is a soil conditioner that they have distributed through our NCPB network. Ungi ni minister wa ugima mwega wa mwiri Susan Nakhumicha kumana na uria akoretwo akiramata migomo ya arigitani na arigitani ya gikiro kia internship. Mweri-ini wa mugwanja mwaka muhituku Nakhumicha ni okereirwo muno thutha wa kuruta mukana wa guthamia OCS wa ceceni ya borithi ya Matisi kurumirira mirurungano ya Azimio ona gutuika tiwe minister wa ugiteri wa thiini kana munene wa borithi. Ninatoa amri county commandant, waziri amesema kufikia kesho jioni OCS wa Matisi yakuwa ameondoka. Minister wa ukui na mafarafara Kipchumba Murkomen akoretwo na akiagiukirirwo kumana na muturire wake wa gikiro kia iguru na kwihumba indo cia goro wa Kenya magikwira kihumo kia utonga wake ni ungumania. Belt 40 50 Never belt 50,000. Well, I want to be honest with you, yes. Okay. If we do the quick math, for example, of this expensive watch, then the belt ya 50,000 to 950, then tucheze na viatu. Umesema viatu ni 80. Yeah. Let's round it off to 100. Yeah. So let's say 1.1 something. Yeah. Someone can leave the house anatembea hivi. Yeah. Unajua kutoka juu mpaka chini, yeah, ameva kitu kama 1.5 because bado hesabu shati uvai yote safari moja. We ujui. Oh. Kufutwo kwa Murkomen no ni kumutungite igutha ringi kuona acaguritwo ta Senator wa Elgeyo Marakwet na riu giturwa kiu kiri na Senator William Kipsang. Angi aria macaguritwo ituro-ini cia giuteti ni uria urari minister wa migunda Alice Wahome uria wacaguritwo ta mubunge wa Kandara na Aden Duale uria wacaguritwo ta mubunge wa Garissa Town no agitiga giturwa kiu niguo atuike minister wa ugiteri wa bururi. Kule nyuma wale watu ambao hawana kazi huko nyuma, hebu nione kwa mkono.